Evropska mreža za kulturno-umetnicki amaterizem Amateo tematsku konferenciju Amaterizem i mladi u interkulturalnim društve toho roku otrimala u Novim Sadze. Jak Evropska prestolnica mladeži za 2019 rok, Novi Sad privital kolo 30 mladih predstavnikov ustanovoh i organizacijoh kulturi zoz 17 evropskih žemoh i predstavil bohatstvo i rižnorodnost multikulturalnej Vojvodini. Vi barz pošveceni tradiciji i očuvanju nacionalnej kulturi u Vojvodini, ali istnuju i ansambli, ktori pestuju moderni viraz. Dumam, že dobre davac potrimovku amaterskim organizacijom, pretože še natot sposob može uključiti svelju osobi, okreme mladi. Amatere kotri prisustvovali na konferenciji, a bilo ih 150, predstavili vecijak 10 nacionalni menšini, a na njej čast svojho amaterizma predstavila i ruska zajednica. Rusnacoh na tej podії predstavila ženska špivacka grupa Ruskog kulturnog centru z Novom Sadu, potim Združenje ženog bajka z Ruskog kerestura, ktoré porihtalo etno stol, jak i mladi zoz kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko zoz Đurđova, ktorí boli poobljekani u našim narodnim oblječive. Vistava narodnih oblječivoh i vojvodjanske i etno kuhnji otrimana u Muzeju Vojvodini, a domašnjina dvodnjovej konferenciji popri Evropskej mreži Amateo bul i Sojuz umetnicke i tvorčosci Amateroh Vojvodini, Kulturni centar Vojvodini Miloš Crnjanski i pokrajinska vlada.